twongeye kubaha ikaze kandi mu kiganiro cyacu dusanzwe dukora tukabana namwe. Mbere yo gukora ikiganiro reka tubanze twiragize Imana ngo ibane natwe. Umwami wacu data wera uri mu ijuru, twongeye kuba imbere yawe tugushimira kandi nanone tukurarika muri iki kiganiro ngo wongere udusange. Habeho kubaho kwawe, buri wese mwami yumva kubaho kwawe, wumva kino kiganiro kimwubake kimugirira umumaro, kuko ni wowe nyiracu. Natwe ubwiza bwawe bukibonekemo, twambike izindi mbaraga no kudusigana amavuta, bibe nk'uko ubishaka, ni mu izina rya Yesu tugusenze, amen. Kuko tubivuze, n'ikaze kuri mwese abadukurikira batwumva, aho tubana umunsi ku wundi, ndetse n'abakomeza kuza bakabana natwe. Ikaze. Ikiganiro cy'uyu munsi gifite insanganyamatsiko igira iti amabanga atuma uba umwungeri mwiza. Noneho rero twibanze ku ijambo ry'umwungeri cyangwa abungeri. Ibanga cyangwa amabanga atuma uba umwungeri mwiza. Turagenda tureba ijambo ry'Imana icyo Bibiliya ivuga ku bungeri cyangwa ku mwungeri. Ijambo ry'Imana rero rigira imbaraga zihariye. Buri wese hari icyo aserukiye, ugomba kuba umwungeri w'uburyo bumwe cyangwa ubundi. Reka dusome ijambo ryiza turebe iryo banga rituma uba umwungeri mwiza. Ijambo rya mbere, Bibiliya iratubwira ngo, iyo dusomye mu gitabo cy'ubutumwa bwa Yohana ibice 10 n'umurongo wa 11, atubwira ngo nje mwungeri mwiza, umwungeri mwiza afite intamazi. Ijambo rya mbere atubwira kuko umwungeri mwiza afite intamazi. Umwungeri mwiza afite intamazi. Utari umwungeri mwiza yabonye isegarije arahunga, intama zigatatana. Ariko umwungeri mwiza arazirinda akazihagararira kugeza n'ubwo ashobora kuzipfira. Yego. Iyo ni ijambo rya mbere rituma umwungeri mwiza, no kugeza aho washobora gupfira intama zawe. Ijambo rya kabiri, umwungeri mwiza yigisha neza ndetse akiza n'abarwayi. Umwungeri mwiza aza yigisha neza ndetse kugeza aho akiza n'abarwayi. Ingero turazitanga tureba Yesu izo yakoze, nibwo rugero rwacu. Matayo ibice 9 umurongo wa 35, 9:35 Matayo. Bibiliya iravuga gutya ngo, Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose yigisha mu masinagogi, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Haleluya. Umwungeri mwiza yigisha neza kuko Yesu yabikoze. Agenda yigisha kuko Yesu yagendaga ngo mu birorero, agenda mu midugudu n'ibirorero zose yigisha, ndetse no mu masinagogi avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, ndetse akiza n'indwara zose ndetse n'ubumuga. Uwo ni umwungeri mwiza. Haleluya. Turebe ijambo rya gatatu riranga umwungeri mwiza, ibanga rituma uba umwungeri mwiza. Umwungeri mwiza
yiyegereza intama ze akaziyegereza. Haleluya. Umwungeri mwiza yiyegereza intama ze zikamwegera. Yohana ibice 10 umurongo wa 3 n'uwa 4. Yohana ubutumwa. Turebe Yohana ubutumwa igice cya 10 umurongo wa 3 n'uwa 4. Bibiri iratubwira gukena. Umurinzi w'irembo aramwugururira, we n'umwungeri mwiza, kandi intama zumva ijwi. Hamagara intama ze mu mazina yazo kazahura. Iyo amaze kwahura ize zose azije imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi ryiwe. Umwungeri mwiza. Umwungeri mwiza yiyegereza intama ze ndetse anyura mu irembo. Umwungeri mwiza yugururira intama ze, kandi intama zikumva ijwi ryiwe, azazihamagara mu mazina. Turebe ikindi kiranga, irindi banga riranga umwungeri mwiza. Ingingo ya 4. Umwungeri mwiza aciraho iteka abashaka guhitana intama cyangwa kuzishimuta. Abashaka kuzihitana cyangwa se abashaka kuzishimuta. Turebe 18 igice cya 10 n'umurongo wa 8. Bibiliya iravuga ngo abambanjirije bose barabajura n'abanyazi, ariko intama zizabumvise barabashimusi. Barabashimusi, ariko umwungeri mwiza aciraho iteka abashaka guhitana intama cyangwa kuzishimuta, abashyiraho iteka. Ingingo ya 5 ituma uwo mwungeri mwiza cyane. Umwungeri mwiza atanga urwuri rwiza ku ntama ze. Haleluya. Atanga urwuri rwiza ku ntama ze. Ibice 10 n'umurongo wa 1 Bibiliya mu gitabo cya Yohana, mu butumwa bwa Yohana haravuga gutya ngo ni ukuri ndababwira yuko winjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akurira ahandi, uwo aba ari umujura n'umunyazi. Umwungeri mwiza atanga urwuri ku ntama ziwe. Azatanga urwuri, akazigenda akareba urwuri rwiza, akaba ari rwo aragiriramo. Ese umwungeri wowe nk'umwungeri uzuragirira mu ruhe rwuri? Ingingo ya 6 iratubwira ngo umwungeri mwiza yinjira mu rwuri rw'intama. Azayinjira mu rwuri rw'intama. Ibice 10 n'umurongo wa 2 aravuga ngo ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama, tazayuririra ahandi, yinjirira mu rwuri rw'intama. Iryo ni ibanga rituma uba umwungeri mwiza. Uzunyura mu irembo, ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Haleluya. Ingingo ya 7 turavuga mu ngingo zikeya nubwo ari nyinshi, ariko tureba ingingo nibura ku 12. Ingingo 12 zituma umwungeri mwiza. Nanone ingingo ya 7 iravuga ngo
umwungeri mwiza abana na rubanda rugufi. Umwungeri mwiza abana na rubanda rugufi. Bibiliya ikatubwira ngo ku 10 nanone ico gice ca 10 tuzacibandaho cane. Igice ca 10 umurongo 3 aravuga ngo umurinzi w'irembo aramwugururira kandi intama zumva ijwi rye. Amagara intama ze mu mazina yazo z'abantu na rubanda rugufi. Haleluya. Umwungeri mwiza azasuzugura intama abana na zose, zivyibushe n'izihwabaye kabana nazo akazegera. Ingingo ya 8 iratubwira gutya ngo umwungeri mwiza atanga urugero mu z'umwuka ku ntama ziwe. Haleluya. Tanga urugero rwiza, tanga urugero ku z'umwuka. Igice 10 n'umurongo 5 baravuga gutya ngo Yesu bacira uwo mugani ariko ntibamenya ibyo yababwiye. Nuko Yesu arongera arababwira ati nukuri ndababwira yuko ari injerembo y'intama. Haleluya. Bibiliya iratubwira ku ngingo ya 9 umwungeri mwiza intama ze zose ziramumenya. Intama ziwe zose ziramumenya. 10 no ku murongo wa 4 haravuga ngo iyo amaze kwahura ize zose azije imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi ryiwe. Ziramumenya. Intama zimenya umwungeri zikamenya ijwi. Iyo amaze kwahura iziwe zose azije imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi ryiwe. Umwungeri cyangwa hari abungeri batazi n'ijwi ry'intama zaragiye, n'intama ntizimenya ijwi ryiwe y'umwungeri. Ariko ibanga ryo kuba umwungeri mwiza nuko uzumenya ukamenya intama mu mazina yazo, amazina yazo. Amazina y'intama. Hamagara intama mu mazina yazo. Mu mazina yazo. Hamagara intama mu mazina yazo. Abungeri bamwe batazi amazina y'intama baragiye. Aba ari ikibazo cyane. Aba ari ikibazo itoroshe. Turebe ingingo ya 11. Umwungeri mwiza agenda imbere y'intama. Aje imbere, taje inyuma. Aje imbere, azihamagara zikamukurikira. Haleluya. Bibiliya yatubwira ngo iyo amaze kwahura intama ze zose azije imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Azazije imbere. Hari umwanditsi wanditse ngo nimba ushaka kumenya kuri umuyobozi muze ukebuka uhindukiza ijosi ryawe urebe inyuma, urebe abagukurikiye kuko uri imbere. Ariko iyo ubonye hari abagukurikiye menya ko uri umuyobozi. Ariko nuhindukira uhindukiza ijosi ukabura intama, ubona intama inyuma yawe ukavuga ngo uri umuyobozi. Intama kuba umwungeri mwiza cyangwa kuba uri ufite ibanga yo kumenya kuko uri umuyobozi mwiza nuko uje imbere y'intama zikagukurikira. Nizitagukurikira rero ntabwo uzaba uri umwungeri. Turebe ingingo ya 12.
yenda ariyo tunasorezaho. Umwungeri mwiza amenya intama ze nazo zikamumenya. Yo, haleluya. Turebe ku 10:27. 10:27 ratubwira ngo intama zanje zumva ijwi ryanje nanje ndazizi kandi zirankurikira. Haleluya. Yo, ibanga ryo kuba umwungeri mwiza. Umwungeri mwiza amenya intama ze nazo zikamenya zikamumenya. Intama zanje zumva ijwi ryanje nanje ndazizi. Haleluya. Kandi zirankurikira. Zirankurikira. Intama zanje zumva ijwi ryanje nanje ndazizi kandi zirankurikira. Yo, ni mabanga cyangwa niryo banga y'umwungeri mwiza. Izi ngingo zose nuzimenya ukazubahiriza uzamenya kuko uri umwungeri mwiza kandi uzaba umwungeri mwiza. Rero kuko n'ubundi ijambo ry'Imana ni indorerwamo. Ese uri umwungeri mwiza? Hari abungeri b'uburyo bwinshi. Bamwe bahagarariye ingo zawo, abandi bahagarariye amatorero, abandi bahagarariye ibindi byiciro. Cya cyiciro ryatsinda uhagarariye uri umwungeri wayo. Ese uzi itsinda uhagarariye? Uri umwungeri. Ariko cyane cyane Yesu niwe rugero cyane cyane iyo kuba umwungeri mwiza. Turarebera kuri Yesu. Yesu niwe rugero rwacu, ariko kandi tukareba no ku bungeri b'intama za Yesu. Izo abungeri bashinzwe kuragira no kubera abashumba nyine. Rero uru ni rwo rugero, niyo kataloge n'ijambo ry'Imana. Ese aya mabanga arakureba nawe? Ese kugira ngo ube umwungeri mwiza uba ufite ibikuranga muri ibi tumaze gusoma. Ijambo rya mbere yavuze ngo nije umwungeri mwiza. Umwungeri mwiza afira intama ziwe. Umwungeri mwiza yigisha neza ndetse agakiza n'abarwayi nk'uko Yesu yabikoze. Umwungeri mwiza yegereza intama ziwe zikamwegera. Hari abungeri bamwe batazabegera intama ziwe, bazirebera kure nazo zikaza zimuhunga zigatinya kumwegera. Ibyo bibaho. Umwungeri mwiza ariko yegereza intama ziwe. Ingingo ya 4 twavuze ngo umwungeri mwiza, umwungeri mwiza aciraho iteka abashaka konona cyangwa kwitana intama ziwe. Yo, intama ziwe kazireberera birura ntibizishimute. Iyindi ngingo yatubwiye ngo umwungeri mwiza atanga urwuri ku ntama ziwe. Atanga urwuri rwiza intama ziwe. Iyindi ngingo yatubwiye ngo yinjira mu rwuri rw'intama akarumenya, akarureba, akarusuzuma neza. Iyo ni ryo jambo ry'Imana. Umwungeri mwiza abana na rubanda rugufiya. Abantu bazareba abungeri bamwe usanga bakareba abantu bakaboreba bamwe bagiye kubasiga baciye bugufi ntibegerwe, bakareba bariya baboneka cyane. Ariko intama zose ni intama, nta ntama iruta iyindi, ahubwo zose ziregerwa cyane cyane, ndetse ziriya ziciye bugufi zifite intege nkeya. Hari igihe abungeri usanga bagendana na ziriya zimpaye amaguru, ziriya zigendera imbere. Ariko ziriya dore intama ko zigira ibyiciro zigera kuri 3. Intama zigendera imbere, izindi zo hagati, izindi zinyuma. Ariko zose umwungeri azazireba akazicishamo amaso akamenya ziriya ziri hagati
akamenya n'iziri inyuma n'iziri imbere zose akazimenya kimwe. Umwungeri mwiza atanga urugero mu z'umwuka ku ntama ziwe. Umwungeri mwiza nanone intama ze zose ziramumenya. Ikindi umwungeri mwiza hamagara intama ze mu mazina yazo. Ingingo yindi twabuze nk'umwungeri mwiza agenda imbere y'intama zikamukurikira. Ingingo ya nyuma twavuze ngo umwungeri mwiza amenya intama ze ndetse nazo zikamumenya. Ijambo ry'Imana n'urugero ni kataloge, ngahireberemo ubwo nawe wumvishije iri jambo kubera umugisha kandi ritume wireba. Ushobora guhagarara ku munzani ukareba nimba iri jambo nawe uri kureba. Imana idufashe kwakira ijambo ry'Imana. Haleluya.